check tawinebako akankshagi happy reine onde duga ina sere jam thire kaino. Hello everyone, I'm from my channel Ram Nocturne. Adum yam ngasi se day in my life as an army wife. Tawni bako. Ay na ngasi kay tawba yung tagina sa dapo tawbo do kuye. Smart na video nam tawbo na tawbo ni. Ado ay housing ne ka kano na chatoy ni unit ta chatoy ni ba. Ako gi ay nga jise program tawdri bako welfare mo chopo nga lakani ay dudugi ay participate tawri bako. Ado may tigi dress laga ay na utoy ni. How's say practice ki chato ni practice chali jisu main mapam dani stage ta karga dum haidui ni boka adu ko koi ichanupi angi birthday rena dugi mane to na ko ki bem na gift thai e du gift so unboxing to dem ta unboxing to da myam da ulake myam ya really myself akanksha gi happy reine on shide mane to na leiraga pire ini sigi sega amaga shi yaur iye nai khoge yamle poi ko yam num shire ai gi kuzi am so happy e ma clip am so happy e ma nai ma sam de ya me na pai ni ko sam dai ma sam de click kayong ku chao yo dagi do ayo bi pop chak charaga chalage adu ga me am da matik ulake ko मैम आई हौजी ममाई लोशन लोरे इयरिंग सी गत तंगारे इयरिंग सी बलोरगा चलनी से मथाइनागे सिवेना सी फजदे बो सी गे मीना सी बदे याम फजे दुगा इना सिरे जाम थीरे कइनो Panik set kena khali ni bako ngasi chapasiga kegina da aido huzik period la eba dana funny oraga di comfortable oina ai kenom ninjange ai on period panty le bako si se la gadi ka intention le roi pe namu du machet mena ubo khot pa le ga dai na tension le bado panty se la gadi ka shuk du gi tension le le tok lengsin ai oren a chalaga chu du da jagoi sa du da ka duna su khang de participate to du ni na kainom di moi taholerani ko ID dress se la kanda auduna I panty se la chat khagadi nunga ga dan kali ai jinga la ke ko mayam deso sidale mapan cha to ka da boy ga di si ne bu ko maning de gi light chick na nunga ti kai nong de the change si na se la ga chat to yin da di hoen ada any chendok chin lang tong chen to so ke tension lai dress si se pura panty du mai do bu ko akoi na normally set pa panty do adu ga cha mani atopa extra mu pe thabai ma thau ta roi yam nungai bani bu ko smaina la pa khota pa chat ka da ba adagi dum activities to ga da ba le ga di si se perfect ko ani do akoi da tanate ko ingang su se pe dum no ga la ko ni pi ma cha size available le bu ko ni pi ma cha sing adi phazana ha pa hidri ba de di chong pan balang ba toraga tension oi ba do ko lik ga da khut ka da kaina adugumba sing sina ba yam perfect ko ani si set khaga di ai wanda du ki tension dum da le ro mi am no su dum lo ba yani ko du nei na ulai ni si se pura panty ga cha ma nei 360-degree coverage including full back coverage kalona na lai leakage protection pi ba na extra confident amu su isa da lak doi ni adum yam siga elastic macha yauri je side da asisina leakage orak pa kholap am ta le roi ko mafam lengtok lengchin amadi isa da nungai ta ba khot ta ba ma ta le roi da bani siga 2x faster absorption yawe future da khangau da na heavy flow orak pa taraga su ko sisima set khaga di yam useful oirani kaim ta tension le roi ai duga na ta na ko soft amadi comfortable su oye body hugging fit kalona na lak doi ni hanjina check tawba amadi adjust tawba do tension nam ta load na tawba yare dum yam aina siga myam su tawga ulake ko khangau da yam yang na magi keno se absorption gi chang se khutak ta kangi ko khuna pai ba matam da karigum da feel tawde yam na soft oiraga mon lauraga isa da nungai ba do po e ado myam khoina period lak pa matam da mapana chak pa matam da su manam akoi gi odor leakage adugumba tension katang lei ba taraga su ko si se no odor release technology su yawe ba plus si se mo pa matam da Neem and Safflower su yawe aduna isa da rasa zorak pa kholak pa do adu so amta le roi da bani sigisga no bleach no chlorine no latex dermatologically tested chu oye ba ko aduna yam nungai tension leitre aduna myam period se lak pa matam da mapana thok pa taraga di especially long hours ki damakta I prefer my everteen-period panty agi oraga di yamna simple and more confident oye comfortable pi batanatana isa da extra confident amasu la iye sizina ba luere ba matung da su ko yamna laye side to smaina angang ye khogi
सेगाइरगा हुंजेकपुदो दुमाइना खतंग सेगाइबिरगा सट लाउना हुंजेकपिग्रो अदुम याम पामा तारगदी लिंक डिस्क्रिप्शन दा हापचिनजरमगे मयाम दुम चेक आउट तौसनबिरो को अय हुजिक थेंग्रे वांगांगना लेबदा हुजिक पपप लोशलगा चले यूनिट जौरे अदुगा मी मयाम प्रैक्टिस तौरी दो मयाम वीडियो दी होय नंबर के का यावबैना उटपा यादेबको अदुना उलारोगे अदुगा साइड ता लेरे गिफ्ट मयाम अमा सिगी गिफ्ट से फंगदैनिबको अदुगा सिदना मी मयाम अमा नंग नंगी अपाम्बा नंग ngамजꯕ टैलेंट तो तौरगा सिगा थमनारेबो आदमी माले है आदमी मचा माले है ने तो पियो पियो अदो मैम अयोजी यूनिट तगी लाए अदुगा चकचारे अदुगा चकचा लोबगा मागी ड्रेस से थुंगाबदगी कना चेक तौइनेबो कोजि पाउन तो पिजि चावो चावो तो फायदा है हाइदरिबा जो पिरो हां माजे मिलिटेंस माली मसम से तो मिलिटेंस हाँ 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 देशभक्त कहलाऊंगा अगी थबक्ति लोइदे दुम मथंग मथंगनी हौजिक जुम नुंग चखाइब खोकाइबसे लोइसले मथंग मथंग सिदसु इंगांग इसिना पोचै से तिंगतना तौरा थादाना लेरमे अदो मयाम पीरे लाए काइना थबक सुबा ngамदबा खोतबा का सुंगलै लैते को पुरा फ्री दनी आइना थबक सुरिसे चनिंगबा खोनिंगबा लेंगनिंगबा चोंगनिंगबा लोइ पुनामक अदुगा चाखुंगी सो हौजिक थबक नुंग तौदना लोइना लोइसले को अदुगा लास्ट ता अगी ममाई स्किन केयर खरा तौगे तुममदाई ऐसे ममाई से हंदक मरंग आईलैशेस हापेबको येंको येंबदा उबो खंगदबनी से मैग्नेट नी दुगी से लौथोगा दुम नपछले मम्मी से खितंग लाउनबगी टेक्निक तौजरीनिको अदु याम नुंगाई सिजिनबा सिसे पामगदी आई कोना मागी लिंक तो हापके दुम हायर ओबको कमेंटा दु लौथोगा सिगा हाचनग्रे ngasi नुंदांग सिमगी अदुगा ममाई दा होजी खतंग फ्रेशनेस खरा चाइरे अदुगा नाइट रूटीन तौरे फौंग फानुंगी तुममदागी रेडी तौरगा आई nghatang खक फमेबको रिलैक्स ओरगा चकचा तोपगी अदो म्याम अदुगा आइगी वीडियो सिदी ngasi gi swai da dum loishin jarage hojikti tummani next tamu kunarasi ngasi gi di bye